Oboroso bw'umugusi. Vya kigima mwanchi umurigereria bwegetaseni gensoko ritwoneria Jumanne tariki 3 chimutinyiga o gatatu mwaka bwechiri bubere 2025 noyomo ensane yamo yabona mugoroba na gusugiria ndonsi asore nebiro binde nende ngo kwarigania asemesa yamaya ilinde ngomanye nara yabereka gwateka kora chingongo a chense nyoro mwanchi umurigereria ayonsi naboko yabwati agwetera sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube gwetera Ensoko TV rene Kerubo Frida ni otokubatenere Brian Achaka Felicitas Kabendi na boigo Barnabas Sondari asekerenga yokoneke buna chibi channel yogi ria gwikere bene asole kondo mwanchu murigeria ayaiga ngati yali tokwaliganiritie asomogoroborero rero tariki 3 mutinyo gatatu neri tuko libe kirensemo na World Health Organization ase ogo itekera amangana yo koigwa obosemia korwegwa igoro yo korenda mato chinga kensengi mego chengera litko lyo koigwa muntu gotebana abante barwete Mount Kenya nchenona lengo yo mobo. I don't come from Mount Kenya. Nchenkuru West Mugrango township ya Nyamira na abante kerena ali mubunge Steve Mogaka ko gikerigwa mega yo korwengwana yaya igoro yetara ya Matiang'i gosi. State institutions, civil society and citizens engage constructively on matters of national. Abakenya koboligwa kwerikia asobonge ase byama byage siasa Karibu sana mwanchi umurigeria tosange gochaka bono iga goika omoelio. Ekero ritko lyo kumurikira okoigwa ensengima. Bono nigo abanyagitari korwasi nyagitari ya KTRA chanene kigima bali bakurwa obokoreri obokorwaria amato bakoragwa na Dr. Geoffrey Otomu nigo barurobo semia gocha saborokiwa na abwatani igoro yechinchira cyukurenda amato korwa ase amaroire ali agosalia amatayo abo ase babasaba abantu bonsi gotia gutumika amariogo batararengigwa ekianene ake yekwirira ogosalika kwa mato nigo boigo semia bwarugwa gocha ase abaibuli kubatanga abana babo kora gutumika earphones ekyo kibekire eliogiri nene unenchere yamo yogotanga ogotina kwa mato nabo igoko baligani abantu bande bonsi babwate mechando ya mato elikoringoliwa nabo igo konyora obugwenya Murikito weekly forenge na ikirana sinsemecho nabo igo twaliganiria orobotyorwe Senyagitari ya KTRH abo ase abakore mirimo bacenu kurwa senyagitari yo bana babwatane aho baro baseme kutyasa baroko bali bagasomera uburware bw'amato bunenchira yemo yo kulichengera litukuri okoigwa ensengima abo ase bakwanere igoro chinjira aho ekyo amato aranyare kurwara na gotina litukuri rero gitariki 3 mutinyo gatatu neri tuko libe kirensemo na World Health Organization ase ogo itekera amangana yo koigwa mwaka oyo iga etimu ere buna korora abana korwe ebinyoro bake ebirasi na kororanga abana bonsi nkonyora bari oburendi buli botakeire. And usually you find children are the most affected in when you have a hearing loss. It affects their development, their interaction socially, and their growth, and also their future career. So when you have this child who's chronically discharging from the nose, just mucus, there's a problem somewhere, and the nose is connected to the ear. A child can be born with a hearing defect, and that one also you can get hearing defect when you are like growing up. That we call them acquired. You can also get hearing loss through trauma, through accidents.
bako kwana nabararia asinyagitari eyo abwasibara wana Dr. Geoffrey Otomu nigo basengerere buna nigo amatabwenete kulendwa asenchera ya bene abo asabo igo batebo basemene igo bwenete kuirwa goika ase bunyoro bunekerenga kyo mwako yiga kyale twachamo n'abafanyikazi baya minto bali bakorora abana n'abarwaire bandi bonsi ase chikiriniki kyabo kororanga kobatebinga ase ENT department into bwate chinjera kyoko baligereri na kobarwali. So this child should be seen by an ENT. We have this child whereby you have to increase the volume of the TV, you have to shout. Sometimes you find you have to increase before the child was hearing normally, maybe you have to increase the volume, kindly bring them for assessment. We have all the equipment here available for us that we are able to assess children effectively. Then you have a child who was performing very well in class, then we find they are not performing well. Or they were sitting behind before, now they want to sit in front because they can't hear the teacher well. Kindly bring them to us. Then you find a child who's tagging their ear every minute. Every time they're tagging their ear, they're putting their finger in the ear. Kindly bring them to us. Obatakana na matogo saligwa neliogiri nyingeli watakarara chingero gwetera sichia fon bono nigo basemi bwarure buna abantu bonsi nigo bonete gwetanga kurwa asoko bekeliogiri nyinge eliokulenda matabo. Egento toratebi abaibuli baitu na bali barendeta abana no kobasomi na kororanga mbali gotumia chi earphone mono gosonye bachianjete mono batanyare gochitiga mba kubeka eliogirire igoro eko ere eliogirire ekereri amatabeire aseriogi ngaki entambe ngosaligware ne eliogi egendo tokoroka noise induced hearing loss eyere permanent ekere yasoire so igo gwafo idio muchando bunoyo tigato tige gotumia chi earphone gosonya toko chitumia then akaliogi kabaga nabo igoko bulya niko kwari gucyasa abantu bonsi gwetanga kurwa soko gorama lyogo na kumura gucyasa matoime pataragenda sabanya kitari babwato umanyi bwa mato ere wakorerwa obolingolia omuntu abwate infection omanya koegwe lyogo lyokorusio bokorogoto wono litumia lakini yo infection negendrete yacha yate nkununu ama iransa koru maybe onyo muntu yacha mapema se omunyagitari bwa mato aegwe lyogo liri gwenerete kanga infection iri yasirete nkunu techiye twateka igo imbuya kororekana kwanza utaragura eliogo na lyogo manga lyogo ki ekoera ama lyogo ale tofauti akurwali ebintu tofauti igo goikemanya karenga nshitaki emanya kwegwe lyogo ligwenera bono nigo yatigira sabantu bonsi ko yalenda matabo asenchere ndonge na gwetanga korwa asekende yonsi kirekerere amatogo sareka ingoripoteri ya Nsoko TV korwa sobo gatagatu mu Kiyovu Songe county ya Kisii Eritariane Wycliffe Orenge. Mbiamano sana mulikito Wycliffe Orenge asoko mulikera oroboti urugos kabusio monchelia korase hebunge ya West Mugrango Rogers Muturi ningatuguterale chingwana chumo bunge orabisi Stephen Mogaka oyo asereti yekegusi hainekebna omuganda omonene o betego kumoroto ta Dr. Fred Matiang'i nigorwite korwa sensemeli ya Mount Kenya. Muturi nigaenekiringa omugusi nigale maiga ya Dr. Fred Matiang'i na igo hecho ni chinkwana chubulimo kaukwana ni chinyomba chubaralimi county ya Nyamira. Rogers uyu kuligi kirugo ky'obubunge bwa West Mugrango nigekerekyo hakirembye mono asomo gusi wesokya asobunge ase chi campaign cha Matiang'i chinga kyabete ka okora etaro yae aiga sorongo rogusi muligeto Stephen Yarikembunde no robot yorwe omonjolia Rogers Muturi korwase bunge ya West Mugrango imenya royo wango mono wesokya wakirambia mono mugusi aso wesokya sobonke kworokyo bwanjani haserombe ya United Opposition inse ya Dr. Fred Matiang'i asetaro ya bogusi aliese township aliangena civiling mugatoro kya maskania manene amanene ntana korora asubugi mabwane igotiangire libage liabene ngakira abantu baitu ba West Mugrango na ande kera mwaralirio monena achete gotebana na inje nonde timu ya moka ega kurerana eye kworokia obugambi bwa West Mugrango 2027 eliogo ya West Mugrango tubwatere Matiang'i kali gurugaria na inje kinensa iga West Mugrango
ebinte bikoraba akwana rero n'abararime ya Nyamira Muturi nigereire nga bono nigense ya Kenya ebigeta Maisonsi mega ya Dr. Fred Matiang'i nyonye mbara mbero cherete unakuruga igagusi na Kenya wanjiranire around yeye n'umwana Minto Fred Okengo Matiang'i kubwatekana n'ekingwana cyo mujumbo West Mugrango Mosque Stephen Mogaka emambya ya rero aseredi ekegusi buna abamenyi besogeti asobonge nigo batarenge korugusi asekorende korwa Mount Kenya nigo Mosque Rogers Muturi atugutere chingwane cyo nakweranga Dr. Fred Matiang'i niga abantu bamuitabire nande nigo bajete asobonga sebosa nago tebiga maende Barongo was there is a voter sorry Barongo no alenge is a voter of course alenge voter I voter in West Mugrango. I'm giving an example. Njuma ite West Mugrango ncholi. Yeah. Asaba ntu bacha basombire batali voters. Yeah. So bantu baringe gari Nyamira mbaringe bakura. Ya bali mbaringe bakura. Bono rigijuno mwakie kuro. So ngaya bantu barwete bagacura aliga. Ngai barwete. Mbura Mount Kenya barese tu. Nabonyi gwete nga no na baringe stadium Kisi na baravuye basombe tugocho. Entagete gotebya abantu baito bali besogeti. Bali bachitegalia nturuchi there is nowhere kwaroche school pass kebisire abantu go barwetenka abantu baganyirete Fred Okengo Matiang'i umwana Minto ache nabageni baye bakabuba welcome muntu gotebana abantu barwete Mount Kenya nche nona lengo yomobo. I don't come from Mount Kenya, nche nkuru West Mugrango a township ya Nyamira n'abantu kerana alenge gali eli ane igoro ndigerete ko chinse abantu naroje n'abantu ba West Mugrango andonse sina jete abantu naroje n'abantu bari ngukwaneke usi igonde tayo omoporaiseti ground gocha gukwani umwana ito umwana Minto Fred Okengo Matiang'i so oyo konywe gya konywa takogenda studio kwa kwane bintu tamanyeti nande kiro muntu akogenda studio kwa genda kule sopa toko genda wachaka kuembara si abantu ororo wachaka kukwana tu ebintu tamanyeti ngyo kukwana aye amatukao is numbered. Rogers Muturi hoyo kuboria ikirogo ky'obunge bwa West Mugrango nigareire nga magendero yekiraniwe ase bunge yo West Mugrango specifically kwa mboli West Mugrango kende nkiyo gyakolekanire for the last 8.5 years kende nkiyo gyakolekanire ogende chiskuru cheito bana babwati cho abirasi ebigotwa mware kirasi kiritwa genda tente omwana bomu West Mugrango tabwana letikobeka chibuti kakogende kirasi memuna kelitwa ratente nebinge tente is one example chipara chito njirosiri and I'm sorry to say chibese cherwe to pasa Lisbon gabate bete bagocha kurwa is 75 million nchebuno munyabiasara onge 75 million kero mwana West Mugrango ikakogende school sio bwo bachori bwa 2027 under the leadership ya Fred Okengo Matiang'i nanje kinomo chumbe wa West Mugrango gucha Catholic Rosia a new foundation. Stephen Nyarikemode Ensoko TV e county ya Nyamira. Bienvenido sana mulikito Stephen Nyarikembunde asoro botoro. Litkolia lero ni gwekyombe gya House of Bishops gyatwara umuyiga bogosyoria e website yabo eyo emanyekanete bunakisi House of Bishops yera chiko bakonya asobokoreri bwabo bogosangalingana lya Nyasaye okwana imenye county ya Kisii bakoragwa no munyakirugo o House of Bishops Robert Nyamwange niko boigo basabira barayi bekeye ose basabe abaneki ose bakeye amaberera agesiasa nakwenekia omulembe chinga kichonsi naboigo gutatumika abasaye asoboturubania emisangirikano ya barayi bande maiga yibikore bunebyo wakarekana imeye county ya Kisii chinga kichitaro ya barayi ba United Opposition. Yeah, majina naitwa Bishop Joseph Misoko, kanisa la Full Gospel Church of Kenya. Siku ya leo tumekutana hapa kama nyumba kuu ya maaskofu hapa kwetu Kisii County. Na nia yetu kubwa siku ya leo
tulikuwa tuna launch website yetu ambayo inazungumzia maslahi ya maaskofu katika kaunti yetu ya Kisii. Tumekutana leo hapa, tulikuwa na wageni wetu ambao wametutembelea na tumefanya vizuri, maana tunashukuru yale tulikuwa tunazungumzia, tumeona Mungu ametusaidia na tumemaliza vizuri. Hayo ndio mambo yalituleta leo hapa kuzungumzia maslahi yetu kama wachungaji katika kaunti yetu ya Kisii, na pia kuangalia mambo yale ambayo yanafaa kama wachungaji na kama maaskofu yanayohusu kanisa letu na kanisa la Bwana katika kaunti yetu ya Kisii kwa jumla. Kwa majina ninaitwa Askofu Robert Nyamwange. Mimi ndiye mwenyekiti wa House of Bishops Kisii County. Nataka kunena ya kwamba vile tumekaribia msimu wa siasa, maana ni miezi michache tufike 2027 wakati tunaenda katika general election. Tungesi wanasiasa wetu to tone down, yani wapunguze speed. Tunaomba amani. Hata wanapotembea tunaomba amani. Hata wanapozungumza tunaomba amani. Mungu ananena baraka na uzima wa milele. Tunaomba hiyo amani katika msimu wa siasa, kwa sababu nchi yetu ni nchi ya amani. Gutiana na yona guskabusio mokonyi bumugachi wiki ya Jubilee ase county ya Nyamira Jackson Nyanumba Shivling nigo aenekiribuna aba MCA be county ya Nyamira bachigotwara chinga kichingongo aso mwaka wechiriwo bere 2025 nebere kwera ningi bakoreire omumenyi we county ya Nyamira. Komenta nayo niga aenekiribuna aba MCA abo chinga kichinyinge nigo bateberera nigo bateberera kumurusia bisi mugabana we county ya Nyamira Amos Nyaribo akwana imeya Nyabite umucyo Nyamira Nyanumba korwase ward ya township nigaburirie amaonchirelio asoborai bwa Nyamira so mwako yo bwekiri bubere 2025 nebere anene ase ekirgo kyobo MCA inda idigo mention generally you know a role yo mo MCA ngokoraro overside. There is no activity governor Korase County ya Nyamira getaigo ete county assembly. Ono mundu tayo kambi wanyalibu. Onye no kolikachi minister the list area ete county assembly. Onye no kolikachi chief officer list area ete county assembly. Onye no gokora amangane budget yechi parande what have you the budget area ete through the county assembly. Igo mo MCA olenge serious nigasi yae. Iga wende goteka action aria kere bintu byo kor county assembly, lakini nenda koranga wa MCA wetu this time round igo wa spend most of their time kutaka kubuto muntu ochorire muna na baru bachorire, but they have spent almost 4 years kutaka kubutanya libo and they have failed that exam. Anya wa fail exam beba embageti oni ko we priority yabo igo wana neji para machi amuchi taya, we all of those things na we are afraid because we have a problem. Mjamuru is ready because that day na I will not say that time and I don't want to go and that was 2022 inanya ko endande ikatatirende na that go disturb umuntu abantu bataonship bacho wali tena mo at the time my colleagues. That's why I've been doing my other things. Emere mwe wa MCA na wewe konga depending on the approach utumia. Ekiagera noro chaba minto wande kwa mfano our national leaders bali bachi ambito cha Nairobi. Onye bagotebanga president nere bwate besa egokorera abantu amagendero. At the county level muntu tubwate na ntukuruke president ni governor. So the leaders at the county level wente ko colleagues ni governor. Wamotebye this is what our people batagete bakorerwe lakini talia karo we mutreten. You sit down and advance your case.
Mancho murigereria kurwa soroboti uruni gotoko enyoria libagari ogosoa ase omotimo mokeigo tuskatonyegera ngoira ntrasige kekeribosio elinde tokumanyie amange. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogokwa gose okubonchulia bono nabokonyori ribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchulia 0788666662. Mwancho murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Ensoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Mwancho murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori y'ebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igotoskatonyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ense kulende talinchira ndyonsora kurobulimi obuyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bw'ekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe buneyengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa nibere cyamuragoba weka chinsa isato asomorobere oboremi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini gongoro ka pathway machine asomorobere boboremi nobotugi ime y'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mirna nabali b'ekishinguru erikwe manyabo na watika kuri kitanya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga,
eke na kigekos kia mesa ya mang'ana maya. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituku nabariki baitu beandrete chinga kichons asenge incho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano. Eye Nensoko TV Oboroso Bum. Manchi murigeri yangu kwariania ase ntunda ya kabere rinde togendera gusanga asobwamo. Ekiombe gitenenete ebyama bya gisiasa imeyense Center for Multi-Party Democracy Kenya nigo kiaruro kubule guchasa ba Kenya weso kya sobonge ko baba bwatani ibe byama bya gisiasa okwana nabarayi mu basobwe litkolya lero nabarayi be kiombe kyo CMD Kenya ase barawa no munyekero gobo kera itumurungi Franklin Mkwanja mo director monene o CMD Kenya mo director wiki amagia UPA Ken Marita amo nabarayibanda bange hasiba kwanire obuya wemerobere oyo okwerika bunabaki chikura ase okwenyora libagali guchwaka chikura asa matuko abosio mulikito Linet Nyambanene kira Nastin Semecho nabo yogotwaliganira roboti rokubwate. Abarai abuo ba Center for Multi-Party Democracy nigo bono batebire omuyego yobwo kwerika ase ebyama bya gisiasa nigore ase richikoriense ase ababwatani ao egati yabo abobisa be kyombe kyobochori ne chimbebe IEBC baguche gwika ase nsemeyo nonya nabo nigo batebire ense ya Kenya nigebwate demokrasi eyo chikoreta obwasio kibwa gisiasa igento batebire kerengete gukinia siasa yense. The Center for Multi-Party Democracy has convened members of the press to announce final preparations for the 8th edition of the People Dialogue Festival, a 4-day national civic platform dedicated to fostering structured, inclusive and issue-based dialogue among Kenyans. As Kenya's premier multi-party dialogue platform, bringing together over 30 political parties across the political divide, CMD Kenya exists to strengthen democratic culture through dialogue over division and issues over personalities. Our mandate is rooted in creating safe, inclusive and structured spaces where political actors, state institutions, civil society and citizens engage constructively on matters of national interest. Ekerenge kenene nekyo okoreta bantamo asengenje ya demokrasia egari chipati chirichire Kenya chinyare koba chire chikogamba chikoigwana na chikomanyanga demokrasia temine tinga murigo chamo mune vyama. That's why intumuna UPA, because we are also a national party, tore ase NCMA ye vyama vile 30 bibwateranete na CMD Kenya abuaso okobe member ekerekwirikire koba ase chama ya CMD. Keraitu Murungi oyore omunyakerogo o CMD Kenya nigatebire omuroberi oyo nigo obwateranete byama byonsi bya gisiasa wanchereria gotayo. The political parties in the country, especially those ones with representation in county assemblies, the Senate and Parliament and the National Assembly. To qualify, you need at least one elected representative so that you can be a member of a CMD. Omo director wekiama kia UPA Ken Marita oyukirana ase NCMA nere nigaru kubure guchasa ba Kenya wesokia asobonge na kwerikia ase kia mekyo. UPA ne chama erase ebyama biribinde na biro bikori yoborai mine binde bikori yoborai. Igo tole national party igo talingana abagusibye katagota ibachi ase njo moko iwe kegusi na kitwatebanga abagusi bonsi people bali Nairobi bache Uhuru Park egere tonyaro kora registration totware members abange otoko inikare cha abantu baito barega Nairobi mochiche egere tokoro boriki
wo konyora manta bange barato akere chikura osabara ake chikura se Kenya na moso evichane binge mbibwati chikura twasabire mochiche gekoera IPC necho tokega chia chance chinyinge nchie chibega iga egere twerike tonyare koba abaki bechikura chia Kenya chingakie checho okuborigwa nigo kwarure guchia sabasae wesokia asobonge na kwerikia buna abaki chikurana nabo igokoba ababwatani bebyama byage siasa ao ntobwate okogania okonne sana intubuna abana abasae isikali bali babere bagosira ntotete konyora youth si abange sana se bate ido ya UPA at least boniga ntubuna omwana omogusi ntorocha astrology gali goro ngaite murochenga ntobwate omoske Fred okengomatiang oitogo support na ndoko tanga round itu nasafisha na UPA. This is a right ekerore ina party ngonyara more ko ba moko ba recognized so aba saya bange ko ba request ri munyara ko moko join this party ne rinde to nyara ko ba na nyane chikure kera chiko chagwa ko nyonga nora a member of a party na ndo nyara ko ba to ko bata chikura chinyinga sengenjo ntoko tebanga ngwa katore chikura tatabati chi voters card so again tonda nyara ko ngo bate yabasaye munyara ko moko bata chika voters card erinde to sonyara ko chara abarayi abaranyara ko baba ochogotokonya go reporter ya Ensoko TV erietaria ne Linet Nyambane Nenjere ya moyo kwenekia amagendera chinsemo aimense ya Kenya litkolia lero muraiwense Dr. William Ruto nikakore taro yae yokoroto tamagendera chinsemo chia Dagoretti North ase aigora ebirasi bia imeye skuru ya Kawangware na koroto tamagacho yechiro nabo igenya gitari ya Dagoretti Mtuini Ruto nego hakobwa nabarai kale omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja na gutumanya murikito Edina Mora Omorai wense omoske William Ruto litkolia lero nigakore taro yaye ase chinsemo cha Dagoretti North asokora tamagenderero ali achagetie omoske Ruto nigaigora amagacho yebirasi ase skuru yoboroso ya Kawangware echiro yeriruta Dagoretti nakorotota obwagachi bwenyagetari ya Dagoretti Mtuini nigarenge na mugavana Nairobi Johnson Sakaja omubunge bwe Angata Felix Oduor oyumanyakanite ngajalango kati ya baraibande abange. Hii hospitali mnaona hapa, si ndio? Tumekuwa na hospitali ndogo pale. Wakati nilikuja hapa mwaka uliopita, niliwaambia tutakuja kutengeneza hii hospitali tukamilishe ikuwe tayari. Sasa nimekuja hapa kuiangalia. Na mimi nataka mnisikie watu wa Nairobi. Hii hospitali yenu mwezi wa 4 yani next month, mwisho ya next month, mimi nakuja kufungua hii hospitali ikiwa imekuwa tayari. Hapa tumewapatia pesa ya serikali. Na sio kufungua tu hospitali. Serikali tutaweka equipment ama ile vifaa ya MRI, ya ICT, tutakuwa na ICU. Hapa tutakuwa na ICU. Hiyo ndio nilikuwa nataka niwaeleze. Kwa sababu watu wengi hapa Dagoretti wanaenda aidha Kikuyu ama wanaenda kutafuta Kenyatta, na nyinyi mnajua Kenyatta iko na msongamano mkubwa sana pamoja na kule Mbagathi. Omorai Ruto nigarireira yogochia kubwatisia chinsemechio asamagenderero boigo asatatiga basai magega sabatebinga roseria mabaga yogokoremeremo nasobwagachi bw'ikinyumba cherigoririke wego nobwagachi bw'echiro eyo ya Dagoretti. Mimi nataka kuzungumza na vijana wa Nairobi. Hapa Nairobi tuko na mpango mkubwa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Pale kwa affordable housing nyinyi vijana kuna nafasi yenu ya ajira. Pale kwa kujenga soko iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa Nairobi River Regeneration iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa digital jobs iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa mpango ya kuhakikisha kwamba tuko na export of labor iko nafasi yenu ya ajira. Wewe kijana, kazi yako ni kujituma. Mambo ni nini? Mambo ni kujituma. Vijana mko tayari? Kuripoteria ETV Ensoko ireta Edina Mora.
Makonyi bumraibu ense Kithure Kindiki nigaikira na sensemo ya Taita Taveta iliokoroto ta magendero na obwagachi bw'echipara chichiro nigatia yande amange kaukwana nigaburia baraibu enseme yogosire serikali ya Kenya Kwanza iliokogendera konyora amagendero nonye nabo nigegati ya baraibu rogongorwe bagikiria banasiasa bagendete kolenta ogwantananika ase chinsemecho. Murikeito Linet Kemunto na roboti yorwe. Na sensema ya Taita Taveta asomo kwa bumraibu ense Kithure Kindiki aikirana iliokoroto ta magendero ya serikali. Kwana na bamenyi benseme yo nigene kebuna enseme yo nigo yabeirege kwebwa aseka korenda serikali nene yabanyoire buna chinsemo chinde cha Kenya. Tumekuja hapa kuangalia baadhi ya miradi ya maendeleo ambayo inafanywa na serikali kuu katika jimbo letu la Taita Taveta. Kwa muda mrefu watu wengi wamekuwa na madharau. Unaona ya kwamba sehemu kama hii yetu ya Taita Taveta maendeleo ilikuwa inafika kidogo kidogo. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Lakini safari hii tumesema ile mipango yote ya maendeleo inaendelea Kenya mzima. Hata Taita Taveta lazima ipate maendeleo. Nonya nabo nigegatia baraibo koboko kubwatirana na serikali iliokonyora magenderero. Nigo bagikiria siasa cyo kubatana na asebari ira utenena na Kindiki. Watu wanataka kuanaanza kukuletea fitina. Eti wanasema sijui nini. Sisi watu wa Taita Taveta tukiwa viongozi wote, we want to tell them you will not get political popularity kwa kuanza kuongea mambo ya deputy president. Kwa sababu hii kiti ya naibu wa rais ilienda asubuhi na mapema, na naibu wa rais wetu ni Profesa Kithure Mwakazi Kindiki. Sisi kama wajumbe hatujuti kumchagua yeye, kumweka yeye kumsaidia naibu wa rais, kumsaidia rais wetu. Yale maamuzi tuliyafanya, wengine wetu walichukia, lakini sasa yanazaa matunda. Asensema yogo kinyo bonchoreria nigo Kindiki ari ira yogo sira bonchoreria elio kweneke buna endagira ya boterigo sareka no bonchoreria ngo ikirana bore. Asaba subati bari nabana bake nigo benekeriwe kwagachirwe nyomba asebarabe bako kenderera nabana babo. Soko kama hii ambayo iko karibu kukamilika iko na mahali pa kuuzia bidhaa, mahali pazuri. Iko na vifaa, tutaweka vifaa vya kuhakikisha kwamba ile bidhaa ambayo imebakia kama sukuma wiki ama mboga ambayo inaweza uoza ama nyanya, tutaweka cold room ama refrigerator. Ndio mama akiuza na bidhaa kama nyanya ama sukuma wiki imebaki, anaweka katika cold room ndio isioze. Tutaweka vile mother's room. Mother's room niko hawa dada zetu na wake zetu wale wako na watoto wadogo. Unajua mama akipata mtoto sio lazima biashara yake isimame. Anabeba mtoto na ule anatunza mtoto. Kuna chumba maalum inaitwa mother's room ama lactation room. Mwenye anachunga mtoto ako hapo kwa hiyo room, na hao watoto wadogo watakaa pale wote. Mama anauza. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mama akiuza pale, mtoto akisikia njaa na ni mtoto mdogo pale, mama anaingia mother's room, anatoa lunch ya mtoto. Si unajua mama anabeba lunch ya mtoto? Niseme nisiseme? Ananyonyesha mtoto, anamalizana na mtoto, anarudi kuuza bidhaa zake sokoni. Kuripoteria Ensoko TV, Ninche Linet Kemunto. Mwancho murigereria wikiraga abo no tugwikira mwaelio bokumurikira mangana maya asebre biga kurinde toska tomerane chinsa isato astorabe tugusanga amange genda kwego kirimiro bilio imigeta seni gensoko ili anenkerubo Frida nigotogwa tenera Brian Achaka Barnabas Sondari na boigo Misef.